35 malam tulis. Sinabi niya, 35 madali sila maano. Ibig sabihin, bawal yung mga mahapag. Lalim naman mo. Seven nine.
Good. Gig. Mura. Bago ba o use? Oh! Sorry na, sorry. Nakaabang eh.
Galing! Minsan na-overis to eh. Mga serious to. Last throw. Last. White. Last. Ang hilig yung mag-third set. Is it?